nkuko twari twabemereye tugiye kubakorera aka video gato gasobanura imikoreshereze ya kano kantu bita Alexa Echo Dot nkuko mubibona hano kuri kamera. Turi burebe muri makeya ibintu wagakoresha iwawe, ese kamaze iki, ese gakora gute. Aka kantu iyo gakuye mu ikarito ni akantu gatoya cyane ngaka hano nkuko mukabona, kaza mu mabara atandukanye, hari akaba gasa gutya, hari utuba dusa n'umukara, biterwa n'ibara waguze. Ni kano kantu rwose. So aka kantu gashobora gukora nka speaker, bazi speaker zikoresha bluetooth, ugashobora kandi gukora nka speaker kari na online ukoresheje Spotify cyangwa Amazon Music. Kugira ngo rero gakore bisaba kukagira app. Tubirebye hano mu ikarito urabona kuri rimwe hari Amazon Alexa, kuri kabiri hari ka kantu kacu. So kugira ngo gakore rero bisaba ko kaba gafite app yako. Ino app yitwa Amazon Alexa ntabwo iri compatible n'igihugu cyacu, bivuze n'ujya kuri Play Store ntago uri buyibone. So iyo ushaka kugira ngo uyikoreshe hari ubundi buryo ubigenza, umuntu ashobora kugusobanura mu gihe waba ubukeneye uburyo wayibona udaciye kuri Play Store. So Alexa rero ikora ibintu byinshi nkuko twavuze tubivuga. Ishobora gucana amatara, ishobora gukontorora kamera mu gihe uri gukoresha kamera zikorana nayo, ishobora gukiga inzugi igihe ufite icyo twita smart lock, ishobora gukorana n'ama alarms, ishobora ikora ibintu byinshi. Hari ama home devices menshi. So turi buze kureba amwe muri yo hano umuntu ashobora gukoresha. Ikindi ushobora no kwihuza n'ibindi bintu bitari bisanzwe bikoresha Alexa. Wenda wongeyemo akantu gato tubare, ushobora kuyikoresha kuri radio idasanzwe iri compatible na Alexa, ariko ukabihuza ku buryo wajya ukontorora ya radio uciye muri kano kantu. Ushobora urugero ibintu ucomeka, ushobora kuba ufite ibintu ucomeka ushaka ko bizajya bizima waba uhari waba udahari, nabyo ukabihuza n'utundi tuntu ndi bubereke. Tubare nka firigo, niba ushaka ko izagiza imigero runaka ikazima, niba ushaka ko uzajya uyibwira zima ikazima, kandi mu by'ukuri ari firigo iyi ngiyi isanzwe. Twihuse rero ntabwo turi butinde, ntabwo turi busobanure cyane imikorere ya Alexa. Turi buze ahubwo kwerekana ibintu bike hano ushobora gukoresha Alexa. Nawe ushobora kwirebera ibindi kuko ushobora kubona documentation ku bijyanye n'imikorere ya kano kantu. Twihuse rero reka tujye aho Alexa yacu dukoresha hano mu rugo iri, kugira ngo turebe uburyo ikora. Reka tugende. Hano mu rugo natwe tugira Alexa. Ni kariya kantu gese kaka nkivuga ijambo Alexa. Aka kantu muri runo rugo rwacu hari ibintu kadufasha. Urugero iyo umuntu aciye kuri kamera dufite hano mu rugo runaka, katubwira ko hari umuntu haciye, dufite kamera nigeze kubabwira zitwa tapo. Iyo umuntu ayiciye iruhande cyangwa imubonye, kano kantu katubwira ko hari umuntu uciye, niba ari kamera y'iburyo, niba ari y'imbere, niba ari y'ibumoso, niba ari yo mu gikari, karabivuga. Niba ukeneye kureba ko wenda ikibaye, ukareba kuri ya kamera yawe. Dufite kandi amatara
amwe ntabwo ari yose. Turebye hariya kuri kamera, ama spotlight yacu nayo akorana na kano kantu. Dufite n'aya ngaya, ariko ariya ntabwo ari compatible na Alexa, ariko nayo ushobora kubihuza, nayo ndaza kubibasobanurira. Ano matara yacu rero kugira ngo ahure na Alexa twifashisha kano kantu kitwa